tana dura ka inni si dhaabbatu yoo islaamoo hizimtii sin namni tokko diina islaamatti seenuudhaaf yeroo lafaa ka'u ay obboleessoo diina abbaa keetii lakkistee deemtaa isin jaa sheexanni maaliif abbaa ofii faalleessuun waan akkaan jabduutiin isin jaa jaalowwan kiyya fi islaamaa يروت إياك يقوي بتين إلى تدي دربي إياه الدربي تقوليس إلى تدي كجوي وبليس على الرقبات دولار شنتم يوسي إرجع أسيتي نمني زعلان أبو $5 باتي وسيلي مار رجيال وبليس $5 ريسن إني وام ميك إراموري سيرجع الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كيك إسلاما بغا نغيان أيضا بغا ربين نغيان ولتنو ديمسي توكو توكو كي نشوفاتو ربين يا دا مراد كي ربين واغوت آجاتي نتولي فجأة ربي ولتن واغو بيتي نتنالي ربين ندن داتي بيا نغيا ربين واغوت نما بيتنا في أورمكا نحمتم برباد ربين حمتو إساني تيادي بس وبليان كي نكدر رما جرو ربين إساني فادر متو ورهد آجرو هدر راباسي ربين واغم مچيزو dhukkubsataa keenya cufaatu rabbiin nu fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbiin nu fayyisu yoo haakima jiraatan rabbiin mana isaaniitti isaan haa deebisu dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbiin isaaniif haa jijjiiru gogaa isaanii irra caalaa gogatti rabbi isaaniif haa jijjiiru nama nurraa du'e cufaatiifuu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii caffee jannataa rabbii isaaniif haa godhu sheekh durriidhaan hangafee saadallaadhaan hangafee nama du'e cufaatu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu galmee isaanii rabbiin illiyiin itti isaaniif haa galmeessu rasuula waliin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi firdoosa alaa keessatti isaan haa godhu isin cufaatu maatii teessan waliin rabbiin addunyaa fi akhiratti jiruu gaarii rabbii isin haa jiraachisu warra ilmaan qabdan rabbiin ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbii isiniif haa godhu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan isiniif haa kennu ta heerumtee ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan saaliyaa dasii ijeesii akka hiriyoota isitti rabbii isiif haa kennu gorsa bareedduu gabaabduu takkaan nuu qabadhee dhufe adeeroo boodanaa hin taane gorsa bareedduu takkaan nuu qabadhee dhufe gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha gorsi isii tuni kayfa taksibu akkamitti arkattaa ajri itaqi raqabatin minda gabra bilisoomsuudha akkamitti arkattaa jette dhageessanii minda akka nama bilisoomsee gabra akkamitti arkattaa jette isin waanuma afuri waa takkan tana keessaa waa takka yoo gootan mindaa tana ni arkattaan isiniin jaa yoon ammaan tana waan tana isinii himu zamanni silaa ifduuba deebi'ee jettaniin isiniin jaa gaafa duraa bar namni gabra qabaachuu ture bara obboleeyyan keenya diinni islaamaa ka dura waan tanaaf dhaabbateen isiniin jaa akka ummati westii godhee mitiin siin jaa obboleeso ammaan tana yoo gaa histirii fi marree ilaalte bar ka dura waan tana godhe Ibraahim Linkanii siin jaan akkasimo kam ijoolleen ni jirtanii na wajji dardaroota walla warra forfeetii madarsa rabbi nurraa jijjiiru san forfee rabbi non godhaniin siin jaabar isaa siin jette akkasii mitiiti zamanni if duubatti yoo deebi'a hawwitaan siin jaa gaafa duraa ilmi namaa akka tokkoon keenya ammaan tana makiinaa qabutti yookaanuu mobaayil mana isaa qabutti namni gabra dhiiraa fi shamarran irraa qabaachuu ture gurguruu ture hatta as keessatti illee akkas turteen isiniin jaa obboleeyyan keenya mindaa isii tana akkamitti arkannaa jechuudha jaalawwan kiyya islaamaa taa'i gaati taa'i nama rabbishiniiti taa'i akkamitti arkattaa rabbiin keenyaas jalla jalaalu rabbi kitaaba isaa bareedaa keessatti takka takkaani suutatti fidilan ammaan tana yoo namni nama ajjeese gabra bilisoomsaa jeete quraana keessatti nutti yoo kakuu kakatte kaffaartaan kakuu ta'eeti gabra bilisoomsu
أما حديث كيست رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكا أمانتنا نمني تكو جارتي نمني كب رمضان كيس يو جارتي إسا ولين وجرف أبليين كي كإسلاما دررتي والنساء إسا الرجل قبر بلسومسو دررتي قبر بلسومسو يو كنت بمي باتي لما سومنو نما جاتم نجسو نما جاتم أفسو أمانتنا من دا قدوتنا أكمتي أركنا أبليين كي كإسلاما نمني كرا ربي كيست جل جلال ربي قبر بلسومسي أكا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث غنازي شيخ اللماني توتو أوديسي رحمة الله عليه ما رحمة واسعة قامك أفاتو نماتي بلسومسي سن قام إساتين قامك إبدر ربي النجاة سنباس tokko tokko keessa maatii teessa wali rabbiin qaamawwan keessan ibiddi jahannam irratti haram haa godhu isiniin jedha hamma farjii isaatitti jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadarkaan isii sadarkaa laaftuu mitiin isiniin jedha garuu isin waanin amman tana insha allahu ta'ala an isinii mutal afuran keessaa yoo tokko gootan mindaa tana argattaniin isiniin jedha san keessaa ta duraa jaalawwan kiyya ka islaamaa karaa allahaa keessatti duulu الجهاد في سبيل الله تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب من حديث عمرو بن أبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رمى العدو بسهم في سبيل الله نمني دربته إيه إسا نمني دربته إنيو إلاتك دربته في سبيل الله كرا الله كيست فبلغ سهمه العدو كغي إيسا إلاتت كغي يروت إيك إفتت إلاتت دربت إيا الدربت كونيس إلاتت كغي أصاب أو أخطأ إيكون كإستك إلاتت جسنججو أو أخطأ يوكا كدوغو غوري يعدل رقبة نجي nikitawa gabra bilisum tutti kitawa ubaleyan ke islama feetu war iya ati qopheessattee darbidisan fedhu xilaata haa dhawu fedhu hin dhawini sin jechu jira rasulli rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maaliif ni beeytani bikkasan dhaquungaa jaalawwan kiyya ka islama dhiirummaa ajaa'ibatti haajamtin isinin jaa jihaadatti boon saa wallaa masa maaliif لبون تنهم فيتو غابو دعاء أكما حديث براغة ستي رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث واقب أبسن في سيل جامع جل شيطان نكون أبليين كي إسلاما درجة بريدو تكو حجج چوداف يلو لفاقانو إني كرا غاري چوفر نوڑابتان سنجا وانو مفيت میں ننگو دجي إني سيد أبتي صدقان كان نداو جي أبت بو سنجا أكا أمان تندورك إني سيد أبتو yo islamu dimte sinji nami to ko dina salamatti senu da fioro lafa ko ay obboleso dina abba keti lakkiste demta ay sinja shaytan malif abba ofi fallesun wan akkan jabdutin isinin jajalo wonki yake islama namni kun abba isa falleseti islam amma skara kamitti ufa shaytan ni biyarra gudanu aba sammakara kara madina gudanu mo nin gudana wete ay biyete orma beetu biye himbeni akamiti deita sinja kanas fallese tuma gudani gurban san amma sadafa jihad rat yoro jihad tini sena jozi hay jihad senta jihad tin senin lunu si goda shaytan ne boleyen ke rabbi nur ha qabun sinjabar yo dute hori ke namatu sidal jartite nama birati tu sirrafu akana je kanas fallese yo gurban san jihadatti sene namni ko warra jannatati je tokko te sam mati ke sawali rabbi warra jannata sina godo jihadni sadarkan isa wa yatulul kalamin sinjabar yo amman tan isi tanafani banna jenne nutis akko gume ka walin jenne ibada rabbi ke satti jalla jalalu rabbi aqilatu qabna walin jenne jalawon ke islama bati afurduro walin jenne yo jihadni sila jirate obboleso anis qophiidha jechuu qabnaan isinin jaa
yoo akkas hin jenne gaafa duune sifaa munaafiqummaa irratti duunaa yoon isin hin jee kam jettan waliyaadu billah munaafiqummaa irratti duunuu feetani la sallu ala nabi رسول كين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نمني دوئ ولم يغزو كهندولين ولم يحدث نفسه كلبو إساتتين أديس نندولا جئ قام إسا كيسا كهياس نغرتي وآي جهاداتا مات سندوئي تجرا على شعبة دمي تكرت دوئي جرا من النفاق دمي سنو نفاق الراكتاتي جي نسأل الله السلامة والعافية كدراء بليين كي إسلاما غلطة غبر بلسوم سي أركا چودا كرا ربي كي ستك أبسو قرونان سنجا تلمدا بليين كي إسلاما من ربي بيت الله الحرام أجي دك إني كعبة أنانو إني ركعة لما يوصلاني akkana ma wanta na arkateetiin isinin jawab boleeyyan kee islaama rabbiin dhukkuba koronaa kana kaasee amata kana warra achi dhaqee hajjii godhu rabbiin waa godhuun isinin jawab tanala rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam ahmad fi musnadih wa ibn hibban fi sahih wa at-tirmidhi fi al-jami' wa sahahu al-allamah al-albani fi sahih al-jami' wa fi sahih at-targhib rahimallahu al-jami' rahmatan wasi'a min hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا نمني منكنان نانويج أسبوعا جتون ترى تربو كنان نوي وقتربو نانواني وبليين كي إسلاما كنان نوي فأحساو كلاكاوت yeroo naannoo lakkaawwaatitti naannoo mokkam jaalawwan kee islaama namni akkasitti naannawe kana ni tahaa ja'an mindaan inni argatu akka nama gabra bilisoomseeti isaaf tahaa ja'an obboleeyyan kiyya islaama riwaayaa biraatiituutu raka'aa lama naannawee tanarratti ilaal man xaafa bihaadha albayt usbu'an qofan taan irratti thumma sallaa raka'ateeni jette eeganaa raka'aa lama namni salaate akkana makaraa rabbii keessatti gabra tokko fuula rabbiitiif je'ee bilisa baaseeti tanaafu waan akkanaatiin dhufuu qabnaan isinin jee obboleeyyan kee islaamaa keessaa'uu namni horii qabu mana bareedaa san wallaahi qalbiin teenya ittiin hudharra'uu qabdin isinin jee obboleeyyan kee ka sadaffaa maali ni beeytan ijaalowwan kiyya kee islaamaa nama muslimaa gargaaru nama muslima ta'e gargaaruun من دا تنك أبدانين إسنين جالوان كيك إسلاما تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب من حديث براء بن العازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منها منيعة لبن أو ورق أو هدى زقاقا نمني دبري رئيتك كني يوكا مالك ميتا كان مالك إيسي أو هذا زقاقا يوكا ككجلجي كروانتي نما ككجلجي أكا من دان إني أركتو فكاتا قبر بلسوم سيدتي أركتان جان أبليين كي إسلاما غافة دراغا أمان تنا أسفا جراچو أبو ملتبيتي دي ردوا بيجبرا بكا بادية سنوما جرتين إسنين جالوان كي إسلاما رأي قبضة رأي سن إسان آنن إسي اتفاقدو ما جتة دي رأي كنتاف إيغا سي إسان رأي سن علمتني اتجراتني دي غافة كار رأي سن سي ديبسو يوكا ميتا نمافلقسو غافة درا مالك إساني ميتا يوكا نو دهاب موكم إساني فلقسو آيا أمان تنساني نمفايدو منوجي لكي نمافيو لكيسي تن أبوليين كي يكي إسلاما إنو ما حديث براكي ست يو لكي ور نمتو قدو في لكي سر رافلوت لكي تيسمبر يو أمانا ماتي سمافي دي بسامي أما أكا صدقت سيلك كاوا ربين سمالي
kum takka liqeesteef kum takkichaa sanis siif kafala ammas akka sadaqatti rabbiin sii lakkaawwan siyya yookaanu nama karoowwanitti yoo qajeelche nama karaa hin beene mana abaluu eessa yoo jette yoo geesseen nama ija hin qabne jaalowwan kiyya ka islaama harka isaa qabdeeni na dabarsi isfaaltii yaa ilma kiyya yoo dabarsiteen mindaan ati arkattu akka nama gabra bilisoomseetiin isinin jaa Allahu akbar diina ajaa'ibaatiin sin jaabar diinni islaamaa diina jaalalaati obboleeyyan kiyya ka islaamaa diina tokkummaati tokkummaan humnaan isinin jaa jaalowwan kiyya ka islaamaa tokkummaan meem akkamiddas jaa yeroo kanatti namni cufaatu wal beetu baatu masgidatti keessaa'u bakka itti wal barru war muslimaaf dhaabbachuudhaan isinin jaabar waliif dhaabbachuu qabnaa jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo rabbiin horii nutti kanne miskiina ammaan tana ikonoomii jabdu isin cufarraa hunda qottu biyya teenya tana nagaya miskiinaa fi rabbiin keessa nuu laale malee bar biyya biraa jabduudha obboleeyyan kiyya ammaan tana sababaa koronaa biyya biraa yoo laalte wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru jabduudhaan siin jaa obboleessa alarraa qabaatee doolaara 50 yoo si erge asitti namni za'alaana aboo 5 doolaar baati wasiili maarree jee yaala obboleessoo 5 doolaarii san inni waan meeqa irraa muree si erga alhamdulillah jettu ammaan tana lee of nam meeqa dalagaa amata meeqa dalayde baafadhu sin jaan si ariyan obboleessoo asin nagayaan sin jaabar asin nagee moo kam bar xiqqoo numa dhukkubsanne bar akkasi moo kam egaa dhukkubni numa ni jirteer garuu sanii waliin bar nagayumaa bar wallahi nagayuma nama muslimaatiif haa dhaabbannu inuma sanii miti nama biraatiif illee haa dhaabbannuun isinin jaalowwan kiyya islaama tamaayyii tana dhikrii godhuudhaan isinin jaa dhikrii san keessa tamindaa tana itti arkannu gabra bilisoomsu akka rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam nuu himanitti والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نمني جيجان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نمني ذكري بريد دوتن نمني جي guyyaa keessatti hogguu dhibba takka taraa dhibba takka namni jee darajaa isaa kudhanii Allahan jalla jalaalu isaaf ol fuudhaa jee ammas dilii isaa kudhanii isarraa haqaa jee sadarkaa kudhan ol siifuuti dilii tee kudhan sirraa irristii je'eeti rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam nuu himan ammas tadasabbaa jaalowwan kiyya ka islaamaa akka nama afur gabra bilisoomsetti Allahan jalla jalaalu isinii galme isaa nuti obboleeyyan kiyya laa ilaaha illa Allah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiir dhikrii ganamaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa hogguu dhibba takka yoo tanaan dhuftan mindaa tana arkattaniin isiniin jaalowwan kiyya ka islaamaa galgala asrii booda jechu yoo dhikrii tana jennu mindaa tana arkannaan isiniin jaa eenyuutuutun nu keessaa godhaa jaalowwan kiyya ka islaamaa eenyu godha dhikrii godhuun fooyyee miti arra dura haasawa dheeraa guutuu wajjilaallee jirraan isiniin jaa faayidaa isiin qabdu dhikriin obboleessoo guddoon isii bara shayxaanni akka nun arkanne nu gootii maaliif ghaflaa keessa yoo jirtu shayxaanni sii dhufaa bara atii xiqqoo rabbii irraanfannaan inni sii dhufe obboleessoo waan hin goone cufaatu si goosa yoo Allah jalla jalaalu ka yaadannu yoo taate keessaa'uu tana faamu keessaa'uu ammaan tana dhikrii ammaan tana bareedduu tana ta'amma walirratti qaraane tana faamu علماء غري رحمة الله عليهم رحمة واسعة والله الذي لا إله غيره أن صدركاتي نم بكان سنجاو بلسو نما غتيك أبو ميت يو دبين إسني جراتي يو إمان إسني كبدي هو بتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يو جت أكسر راكات نبيتني أن جربين الراكات هايا جرب بيته بلسو حديث في دينا نجين تجربة ذكري تجربات سيموجر aya sirraa ka'uu diddeeji hoggu kudhan godhiiji obboleessoo maayigireen mataa dhukkubuu yoo si dhiisti yooniin sin jee kam jetta ani maayigireeniin qaba beete yeroo garii mataa na dhukkubdi dawaan hin jirtu dhukkuba isii tanaaf na dhukkuba guyyaa lama faana dhukkubuu ture gaafa dura haqqisaa lamaan malee nan dhiistu dhaabbachuu hin danda'u ifaa kana hin danda'u haasawuu hin danda'u nyaata hin nyaadhu
garuu isii tana laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiir ta durarratti ba aya haa'idaatu waa jabaatu lama sadi torba geenya wallahi narraa dhaabbatti yoon isin jeekam jette ذكري جتون مالي جنان علامة ابن القيم رحمة الله عليه رحمة واسعة أمس جبا همنا ما قوتي مالف تهمنا تناس مالف جل نبينا حديثما شيكوتي لمان أوديسيتي غافة كبر فاطمة رضي الله عنها رسول برد إيتي صلى الله عليه وآله وسلم يا إرجما ربي نمتكم أنا كانوا غرغارو نوكنا جتيني بر ani wan sani rajaalu isini fini muyi yaro ati fi aliyin isal lamam ban radiyallahu anhuma gara firasha ke isani guftan oggu soddomi sadi subhanallah oggu soddomi sadi alhamdulillah oggu soddomi afur allahu akbar jaahi janneni haya yaro dalagata ta kamana ke sati bar ummati nya guya bar nutu bar gafa dura mazaru mo yokanu sister mo fa dalaga laka challar kan non sambodo bar dalay to kamana fidda mokam hum naga ega isinaga are tumna sin bas aya bakata na gizi amman tan nama isini kan sani rajalan isini basa gizi je bakka hum natate mo untan ubulayange isi sanan isini jaati isi tanati haja banun isini jaati wan janazan jirtu jecha ana asumaratin daba anis kanin dubba isis warada gefate warada laga rabbinu waguru nucufatu rabbi ya da murada kenya rabbinu wagutu ajatenya tawali fajati cufatu rabbi walitin waqabu toko kenya rabbinu amil kesu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadi wa ala jamil mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin